Si kamod gayam. Naimbag nga orasyo, Tataryong. Ah? Subas? Anday mo't mga subas, hunar? Ha? Ay, saan asupas ti imot ko, Tata? Sabong dagito'y aparakan ni Angela. Ay, just kay kataaw. Apay ay pakibiyangam, ultimo agong kao. Saan nga agong, Tata? Sabong ko na. Para ka ni Angela. Na. Apay abugbog kawan nakmatay. Nagbastos ka na lalaki? Por Diyos, kasano nga tayo kasarita ni Tataryong? Oh. Anya ti aramida. Like and subscribe. Please like and subscribe. Ay na, paspasin siya amon ni Tata Aryong. Sumro nga min ti kinatulang nanukwa. Mas tawak nga ron. 50 lang ti taon na ngam kas jay matay. Kasla pa'y katagkabawan. Talaga akas tatibiyag. Basta nga aganos ka lang. Angela, anya ngay. Kumusta ti dardarirag ko nga ayat ka, oh? Manong Dante, imbagak mutin kan ka. Sa anak pa'y anak kasagana ang makirelasyon. Angela, nakasaganak nga kuray. Basta di na kumaparita namang sarungkarkan ka, ha? Adakan ka dayta, Manong Dante. Ngam, jak kayat amang namnama ka. Ngamin, jak kayat ang masakitan kanto itinakana. No di kanto gayam kabailan nga ayatan. Like and subscribe. Please like and subscribe. Kasta timbaga ni Dante, may papankin ni Manong Aryong, anak. Ay, wala lang. Nagrigat ka no akasarita kan pakibagayan. Angam, saan mati ko na? Ay na, Angela anak ko. Si kala ang tikatinunos ni Manong Aryong. Taultimo siya, at dadagiti gundaway adi kang makapagkinaawatan. Tamo matang, nakapsutan ti panagdengeg nang. Nanang? Saan pa'y mat nga iso tay makuna alakayan? 50 laang titawon na. Ngam no apay anasapa nagtulang. Naungat pa'y no kasya adi na maawatan ti bagam kunkwana. Ay, kastala tibiyag, nanang. Amin tayo, madanon tayong tumat ti kasta. Kadawyanan iti lumaklakay kan bumakbakot ako nada. Kanayon amayrita kan makaungat. Sa bagay, pudno day ta anak ko. Ngamno si ka, jak pa'y pulos nakita anak kaungat kan ni Manong Aryong. Pasig apa nang idayaw ti mangag ko nga agaon iti bibig na para kan ka. Naisam ka kano nga men. Nanang? Iso amamati ak iti bagbagada. Ati isam kano ama kaayaw, palok nangan na uray natangken a puso. Ayon ka kanomot iti palay dala kay Boryong, Dantay. Sino ala kay Boryong? Na, di mo amaw. Saan? Apay, sino day jay? Kat di pagkaskasiraan jar armam di landlord Angela. Ha? Ay, si Kamay. Aryong tinagan na. Saan na Boryong? Boryong kunak takanayon mo nga gungay. Kasla kanayon ama borboryong. Si kakit di mo. Tilay pampanagan mo iti tao. Kasursuron ko nga minda di alakay. Nagrigat ang maawatan ti ugali na. Anyat lut-lut wembe bang. Tinapa, Manong Aryong. Na, nagbastos kan? Nagsaya ti saludsod ka? Agu-uyong kung kunam kiday. Sino ti agu-uyong? Sak! Ay, susapo. Adtoy kami man ngatan. Mangrugi man ni Mang Aryong. Sa ita di ka sumumba. Ay unay ay. Madiati kas tangaramid mo si kabebang. Naalas. Naimbagtasan nga imalakan ka di anak mo. Manong, sa bale, tinagdenggan nyo iti imbagak. Baga? Ay sas. Si kagayam ti agu-uyaw. Kit-kita man naglawagain. Tanakangat-ngaton di ilit nga bagak kun kunam kidain. Ay awan mo bebang. Nadadahilan tinunot mo. Like and subscribe. Please like and subscribe. Ay nang Anghela. Talagang agngar-ngaryotak.
Agasam, tasyak ka no ti aguuyong. Nanang, anya ka kadi. Among mati ka sa saad ni Tata Aryong. Saan aya? Ay, Oh, apay nanang. Ay, naanak ko. Husto ti ibagbaga ti kadwan. Makapabaaw iti pungtot ti panagisem mo. Ni nanang mat. Pasablugan na kailangan. Saan man, anak ko? Agpaiso ti ibagbaga. Pero may asurun ko itay. Ngam apaman anagisem ka. Adtoy. Kalmado akon. Saan akon amasurun pa'y. Nanang? Husto ka, anak ko. Saan arumbang agpungtutak? Tamok ti kasasaad ni Manong Aryo. Kas itinakunam, kas talatibiyag. Sigurado. Dumtengak tumat iti kas jay apuntaw iti panagbiag kaw. Oh, Dan. Si kamot gayam, baraw. Ha? Tata. Dan ti tinagan ko. San adan? Dan nga rod ti kayat kung ayawag kan ka, apay nagturpekan? Ha? Di ka katagyaman ta pinapintas ko pa'y tinagan mo. Ay, nusak ti mapagura, mawagan ka laangin iti di. Di? Apay ngay adi? Di ka nagsubsublay, ha? Like and subscribe. Please like and subscribe. Ala, apay ang nanang. Anyat magaspasamak din ka. Napalalo mati ang lag mo. Ay, naanak ko. Talaga adyak malapdan. Apay, ayan nanang. Anyat napasamak. Ay na, di mo nakita tada ka ngamin itay ijay banyukat. Ngam, ay na. Talaga adyak malapdan, anak ko. Apay nga rod, nanang. Ni Dante, kinasuron itay ni Manong Aryo. Apay nanang. Kasano, katdan, ti panangawag kan ko na itay ni Manong Aryong. Apaman ana ilukat na tiri daw. Ay, kinurihir ni Dante inyawag kan ko na tilakay. Imbaga na adante tinagan na. Saan kat adan? Ngamay na, nakarkaron na makapaulak ti imbaga ni Manong Aryong anagan na. Anya ngay nanang. Di kanulaangan tinagan ni Dante. Di. Apay ngay adi. Di kan agsubsuble ko na ni Manong Aryong. Sanan to yung panalpaak tiri daw. Anya. Di kan masaron. Kastala ti biyag. Naira na nga napagpakaruan yakin balay ti pagnaday dan tararmam. Agaanos ka. Talaga masurunak. Asar day dyan alakay buryong Makitam. Buryong muta ti awag mo kanila kay Aryaw Ay na amigaw. Talaga dyan nakaturog iti nakaro asurun ko kahit. Intun kun inuram kun di balay nila kay Aryaw. Anya. Di kad na irama na yung tararmam. Ay, makaswan ka pa iti arsaon. Talaga masurunak. Ala, Ustaw. Kasta lati biyag ko nakmay. Ano samlangayn apakibagayan nila kay Aryong. No kayat mo nga ituloy ti panagarem mo kanya ang hila. Sa anak ko man ngagpungtot kay. Hanggang salbag mat nga mintay dya adante. Ay na, Tata Aryong. Amangan man niya ti mapasamak kada kayo. No ultimo ni Dante kat pagpupungtutan nyo pa'y. Ang hila balasang gaw. Bayan nyo. Kasaritak to. Ibagaktukan ko na asar dengan nakon asar sarongkaran. Anya? Aramidam dayta? Wen atata. Tapno di kay agpungpungtutan. Ay na, saan balasang ko? Di mo paritan. Tama nga no bastusan nakakitday. Ang no iso ti pakaigapuan ti pagungtan nyo. Nasaysaya at langan asaanan nga umay ditoy. Saan ka di? Ay, saan? Saan ako nga agungay balasang ko?
Nakita ka unti na samit nga isem mo kahit. Iso anak po nas amin asurun ka. Ni tata talaga. Ay, day tatiag paisaw. Husto launay jay kunada. Ti isem ang makaaya-ayaw. Palok nangan na. Uray na tangkay na apusaw. Ni tata Aryong. Tila ibagbagana. Agpaiso ti bagbagak. Balasang ko. Pudno launay. Like and subscribe. Please like and subscribe. Asino kayo ako nayo itay, nana? Aramida, tinagan ko. Anya nga'y tigagarayo dito, nana? Ngayon niya ti bibyan mo. Tilaan san salud-sud ti song bata. Ha? Wali kan balam na salud-sud. Nawata. Anya? Ayan ti banay di Aryo. Ay, ijay pa abanda, nana. Ngam, api adamdamagan nyo ni Tataryong. Di ka makaawat. Inbagak ba't ngawan di ka bangang nagsalud-sud. Iso sumandan ka na nagsasao. Dito. Sigurado ka, anagatang taamin na nanakso. Suke. Winsa, nana. Kita anay imbag Ang mga nuad dapay nalipatan ta. Mabit lang, ha? Ay! Adda pa'y nalipatan ta, nana. Adda saan ta nagatang? Anya, ay katgatang tangarudan ka. Tadikat masayang tibannog ta nagudong. Sige, nana. Ala, gatangan tan ti kurang tagawit tan. Ay, Aryong. Nasaya mo pa nakita ka. Ha? Armida? Sika? Siyang nga rod. Anya ti aramidem ditoy. Di met adda kay di abroad. Wadi mo ko na adi ka maragsakan anak kakita kanya. Ay, pumanaw kan ditoy. Ay, Aryong, di na ka di ka iliw. Ay, si kati agdadataan nagbalew. Iswa pumanaw kan. Ha, anya ka di ibang bagam. Dun ganat ko mapay mat. Ay, sana nagsidsida iti dinengdeng. Tamay parit kanyak ti bugong. Iswa pumanaw kan ditoy. Saan ka kasapulan? And subscribe. Please like and subscribe. Asino ti nga ili ni Tata Aryong? Ay na, jak amamaw. Armida ka no tinagan na. Ay, nagsuplada abakay. Anya? Ay, tinasayaat. Kartingam ti agaway. Sarunwa mo ninanang mo. Tamangan no anyapay ti mapasamak. Ha? Ingkahan ang ila. Amangan no maladaw ti amin. Asino kayo? Sika, ti rumbang nga pagsaludsudak. Asino ka? Anya ti aramidam ditoy? Siyak ni Bebang, agnanaudak iti dayta balay. Anya? Ha? Isumat lagayam anagturad ni Aryo nga magpapanaw kanyak. Tasikan ti kadandan na. Anya, ay kwa kabsa. Adi nakawagan iti kabsat. Tapno mo, kayan ayat ko ni Aryong. Ha! Aga-agaw ka! Ha, ni, nagbidot ka kabsat. Sabali tinagawatam iti imbagak. Nagbidot ka kabsat. Pangaasim, Tata Aryong. Kasaritam itinasaya at ni Nana Armida. Laglagi pa masinapol na ka. Kaya't asawan day ta, napatag ka kankwana. Nasakit tinaakam ko kan kuana. Tata, pangaasim ha. Agsarita kayon ha. Umanugot kayon. Agsarita kayon. Tabarang makapaginnornos kayo pay. Patya ka di pa'y naladaw ti amin. Pangaasiyo, Tata Aryong. Ay, aday tamaden ti makaayayo nga isem mo. Mala, gapuman lakan ka anghela. Kasaritak ni Armida. Very good, Tata. And subscribe. Please like and subscribe. Una yan, anak ko.
Napagkapyam damanong aryong kan manang armida. Wen nga rod nanang. Iso ang maragsakan hak. Dayta ama kaay-ayo a panagisem mo ti makagapo anak ko. Dayta tinamagbalew iti kapanunutan ni Manong Aryong. Ket nagkinaawatan dakin ni Manang Armida. Ay na, nagkasataklakit din. Tanaad da anak iti anak akasken ka, Angela. Ni nanang mat. Pasablogan nakmanen. Ay saan? Saan anak ko? Agpaiso ti ibagbagakken ka. Talagaan na idumduma ka. Nang rona no kasta nga imisem kan. Maurnos amin abanag akas la imposible a maurnos. Gapuken ka anak ko. Titan gagayem, tinadibusan, ti pakasalitan tarita, anaadaw, iti pagsasao, ako nada. Tigisem, ama kaayayo, paluknangin na, uray natangkin, a puso. Dampot dito'y programa tayo. At pwede pakasalitaan, anaadayan, iti pagsasao, ako nada. Di mo sobrahan, ti at palastin, tama nga nasikan pero di ba na doon? Tampet dito ay programa tayo. Ay, awanay na. Asawain dan ni Gloria. Ay, kasardan iti mabiit. Ala, aklunan yung tigasat yung kanina na Gloria, tata. Saan ada kayo tikayat na? Ni tata danyo tikayat na. Kasta la tibiyag, tata. Adda pa nakapaay ako nada. Ay, apay agastoy. No asino dagiti ay ayate. Saan dagmat akayat? Ala, hustong day tapa naging inom yun. Nabartag kayo. Bay, anak. Tay papasko ti sakit tinakam ka. Apay gamay na sa anak ang gwapo. Apay gamay na naglaadak. Hindi kayo man agsao iti kasta, tata. Nataor kayo mo ta. Saan? Na, Ugo na lang dayta. Nalaadak? saan nga ro? Manjakaw! Diyak kayatin ti agayat pay. Tadyak kayatin ti masakit. Taday. Like and subscribe. Please like and subscribe. Napanon nga ro din ni tatang manang Tina. Napan ije bagyo. Nagbakasyon ije balay daan ti garet akabsat. Ay, kasta ka di? Nasayaat mo't tagin niliw dang agkabsat. Wen kantap na mailiw-liwag na ti sakit tinakam na. Gapo iti pan nakapaay na. No apay-pay lang amin akong di aram. Katlaklakayan lang arudan ni tatang. Kasta la ti biyag Kayat namot siguro tay adakad kadwana. Nang runa kat agmaymaysan ije balay. Tadamotan bukod ta pamilya. Wen ngam namin adun anapaay, manang. Idi damo, ni nanahwa na abalo ti inaram na. Angam na paay mat. Idi kwan, ni nana Helena abakat abalasang ti inaram na. Angam na paay manan. Sa ita, ni nana Gloria, angam sa bali mat ti inaklon na. Ay, isardeng na ko man ti agaram. Tapno saanan ang masakitan. Kasta mo timbaga na sakbayan nagbiyahe. Nadidigra ka noon. Para makita No talaga asaanan nga agaram, ading ko. Ha? Tatang? Tina, insangpet ko ni Femia dito lugar tayo, anak ko. Umay ko man ipasyar dito balayo. Ha? Sumrot kayo tatang. Agmano ka nga ruden akin ni nanang mo, Tina. Si Kamot Samson, sweetie. Saanan ang masapul nga agmano ti anak mo kanya? Pabakatan nak matlaunay. Sige nga ruden. Sumrot kayo tatang. Agyaman kami. Saan kami ngagbayag? Tamapan kami tupay ije balay dalalangat. Dave, inak man yam amo ni Femia kadakwada. Like and subscribe. Please like and subscribe. Nakaskas daw. Namin adun anapaay kayo. Angam ita,
Kinayat da kayo tinakapimpintas kan ubing pay a babae? Ay kat, daytamat siguro ati sukat ti pan nakapaspasakit ko iti kalabas, anak ko. Nakaamamwan nyo ngay kan ni Femya, tatang. Ijay Bagyo. Sana taga Bagyo City ni Femya. Agabaabang laang ijay balay ni Antim Agaret, ijay Bagyo. No kasta, border ni Antigarit dayjay a babae. Wen, anak ko. Oh, apay? Di mo kayat ni Femya para kanyak, anak ko. Kuwa nga min. Ladingitak no may bagak ti kastoy kasla jackpot dyan nga ay ayaten na kayo dayjay a Femya. Ti kunam, siyak ti makapanagnak, anak ko. Napalalo ti panagayat ni Femya kanyak. Ngamin, naimon. Anya? Awan, lala. Ay, saus, grabe ti kinaman nang imon na. Iti panagkuyog mi anagawid dito. Ay, nadlaw ko at talaga alabnak. Tanaimon. Anya? Ala, madingarod ano na imon, tatang? Anya, amade. Mayat kiti tatalaga amariknak nga ay ayaten nak, anak ko. Anya? Pare Samson. Nay, si kamat gayam day ta, parigar daw. Napan kakadimat nagpinsyaw, nakaskanyak? Wen man, pare. Ay, wen. Nakitak mo ta in post mo iti Facebook. Nagpintas mo tayo nobya mo, pare. Wana! Uray kastuyak laakit kita, anya. Adda pa'y la kumayat met paray. Agasum day ta. In marang mang muntay nobya iti Facebook, pare. Wana! Tapno makita dagiti babae nang paay kanya. Ubeng kan napimpintas met lang adayo tinobya ngam isuda. Ay, nakapabal ka met, pare. Sana all my jowa. Makasapol kan tumet pare. Sana maala ititin na eranday ta, parigar daw. Het, kano tilong table, pare Samson? Madanon to, pare. Nayunak pa'y ti urnong ko. Tapno bongga ti kalay same. Diyak kaya ti simple akasar. Ti kayat ko, tay maawis amin nga amamaw kan kakabagya. Tapno aduda amang sakse. Iti panaglantip dagiti puso mi kini Femya anobya. Ay, agasum man, pare. Ay, awan lang kabsat nan. Kay palasa nga kabsat na. Ay, awan Tagmay-may sa lang anak ni Femya, pare. Iso apasinsyakan. Sa dino tinanggap, Ma'am Samson? Ay na. Agimon sa manan. Naggapuan ko na. Akwa. Ijay plaza, sweetie. Napan ko inalatay pensyon ko. Ape ang nagbayag ka. At da babae akin na sinarak mo niya. Ha? Kunak tupay kay. Agimon manahin. Agsao ka ni sweetie, mate. Nagkita kami ngamin kini parigar daw. Nag-istorya kami. Iswa medyo nabayaganat, sweetie. Siguradom lang ang alalaki ti kinasinarak mo. Tanumapanik na kak nga da babae. Agalwad ka kanya. Ay na. Isa anak gayam analaan. Natairak gayam. Tasilo sa tinubyak. Ay, maragragsakan akno kasta nga agim imon ni Femya. Panagrik na katsyak ti katairan dito yung lubong. Agasang may data. Laklakayan ako na may dilig kini Femya. Ang agimon pailaan. Kaya't naasawan. Natairak. Tatang, pudno ka di anarabyan kayo manan anagawid idirabi Hawain, Tina. Nag-nightlife kami man kadagiti padak a senior citizen. Kat, inapa na kayo ni Femya. Gagangay na
Tagim imon nga men. Tatang, kanayon samot nan ti panagapa yung kanifem niya. Saan? Isulaang ti mga apa kanya. Jak tutupan. Tamok apasit lati panagim imon na dayjay. Labnak ngamin unay, anak ko. Amuyo lang arudan ana imon. Ngam agpakarabii kayo pa lang agawid. Di ad-addan nga agimon. Ay na, bye-bye aman. Igaggagarak na road. Ano niya? Maay-ayatanak ngamin no kas ding hagim imon. Feeling ko kat siyak ti kataaran dito'y lubong. Anya? Ay sus, tilar aramidan niyo, tatang. Inton kwan, dumakkel ti saan niyo pag kinawatan. Saan? Tadyak tutupan. Awan ti mapasamak nga apa, no may salaang ti umapapa. Basta siyak, in-enjoyak ti panagdan nami. Takan hayon nga agimon ni Fimya. Pamanagnak at talaga alabnak jay nobyak anak ko. Ngamnay, tatang. Kitaan nyo adda pagsasao ako nana. Di mo sobraan ti agpalastog. Taamangan no si kanto ti manabtuog. Iso adi kay unay, tatang. Like and subscribe. Please like and Pasensya ka na. No saan ka pa'y lamay kasarita, sweetie. Nayunak pa'y ti urnong kao. Tapno ing grandin to ti kalay sata. Okay lang, Samson. Basta di nakisuksukat ha. Unay kalakit din aya, Fimya. Si kalaang matilab ko kahit. Pasensya ka no naimo nak sweetie. Tadyak kaya't amaagaw da ka ti sa bali kanya. Di ka madanagan, tamaawatan ka. Angam, madamag kumanlaang, sweetie. Sa anak met anataar. Hanggang apay nga agim imon ka. Asino kumamet ti mailawan kanyak ngay. Nang runa ket lakaya kaon. Nagtaer kan tupay. Si kati-katauran iti imatang ko. Ay na. Si kalaang ti lalaki anak karit na ak iti kastoy, sweetie. Iso mabutengak no maagaw da kati sa bali. Ay na. Makapalok mag-iti puso mo't na kitang ibagbagam, sweetie. Fimya. No maagaw da kati sa bali kanya. Agta ka mataya. Anya? Papanam, sweetie. Adamapan ko gatangan ijay ili, sweetie. Oh, di ka rumrumor Mabiitak lang iti papanak. No di ka masangputan dito'y balay, agsagana ka. Ha? Ay, si Kamay. Papanak kumangay. Adak lang dito'y balay. Nasayaat nga rod no kasta. Umdas ka diti kwartam, sweetie. Nayunam aya, sweetie. Ay, wala. Oh, ato iti sangaribaw. Agyaman nak, sweetie. Di ka rumrumor Mabiitak laang. Wan, sweetie. Mala. Agananad ka. Agyaman nak. Di ka agpastrek iti uri asino dito'y balay Way, nadanag mo na ya. Mala. Mapan kan, sweetie. O sige, sweetie. Ay na. Ay na. Kaslaak maitay-tayok iti kaulpan. Nukas jay nga agim imon ni Fimya. Panagrik-naket may saak a prinsipe. Tay kataaran a prinsipe. Apagiin nagawan tinagadu a prinsesa. Aha! Amukon ti aramiday. Hello, tatang. Hello, Tina, anak ko. Agman manicure, pedicure pa niya balayan Junisha? Wen tatang, apay aya? Agpadalusak ko maiti kokok. No, sana rimwar Adda dito'y balay ita tatang. Apay aya? Bao naman dito'y balay, anak ko. Agpadalusak man iti kokok. Ay, sige, taibagak tatang. Sige, ibagam ta umay itan, wan. Bye. Bye, tatang. Nay, itaman pa'y nagpadalos ni tatang iti kukuna. Sigod mo ta saan nagpadpadalos kaninana. Itaman pa'y. Ay. Talaga asaklutem to'y sakak, abalayan. Ay, wala, abalayan.
Tapno madalusak ana imbag dagiti kukotisakam. Sige nga raw. Iba-ibayag mula ang adalusan dagiti kukok aabalayan. No saan ka nga agdardaras Ay, saan mo't kitday, abalayan? Sige nga raw. Nag-text ni Femia. Paawid ka nun. Sigurado nga agimon manen no makita na ni abalayan dito'y balay. Nang runa, no makita na to'y langami ita. Adan ni Femia. Ay, nay, adan ti asawam, abalayan. Ada kan, sweete? Nay, saan mo't nagtagtagari ti asawam, abalayan? Agim imon dayjay abalayan. Agim imon lakit di kan ka. Anya? Ay, saus, ay agawid ak nga rudan. Ay, saan abalayan? Bye-bye amla nga agimawd. Kay kayat ko ngamin no kasta nga agim imon kay. Panagrik naketsyak ti katairan dito'y lubong. Laklakayan kan? Agimon pa'y laeng mait. Mangi panagnag anata erak abalayan. Napigsapay lati karisma. Tana imon tinapintas kan ubing asawa. Like and subscribe. Please like and subscribe. Pangitik autak kanan mikin ni Femia. Dito'y fast food ti ayan ti paborito na ataraon kahit. Ay na. Pila mo ti agordar iti makan. Makipila klatan. Naalak na tintay pensyon ka. Taga nalain ka, Darlene. Siyempre, agani. Siyempre, naminti ko na. Ada Femia. Ada kadua na alalaki iti bangir apila. Sada ka nakita. Tumalikudak tadeng ti panagsarita da. Nalain ka nga ron nga, artista, ano kasta, Darlene? Siyempre, mati ko na. Nairwama kun iti kastoy at trabaho anya. Tila mo day di alakay nga agin iimo nakla. Believe ka pagkakagan ka. Anya ti kayat asawan da itaw. Naala naman ng ti pensyon na ita. Iso asigurado nga ng ti kwarta, darling. Sagiti hawanan bain. Ay man. Femia! Ay, oh my God, darling! Tumaray ka! Hoy! Agsupli kayo! Ayop kayo! Ay! Agsupli kayo! Awanan ba inday dya babae? Manangan lilaw! Manglilipat! Nalawag tinangagyo tatang. Sigo doon at trabaho na tikas jay. Timang loko itipada na tao. Dagiti kas kada kayo nga ada kwarta na, biktimaan na. Awanan ba Pinangnamnaman naklagayam iti awan? Ala, amo yun to no maminsan, tatang. Pagnakman nyo daytan. Saan kayo abas tagtalag iti saan yung amo a tao? Anya langin ti rupak, ngay parang ko kadag iti pinaspasikatak ako kumpare. Impaspasikat ko, day diya babae. Imbagbaga ka nagpatpatayan na. Hayam ulbod matgayam ti awanan ba na babae. Ala, anya nga ro, kastala ti biyag at tata. At dalat na tayo panagbidot tayo. Tatao tayo laang mo. Itan kagayem, tinadgibusan, ti pakasaritaan, anaadaw, idi padsasao at hunana. Di mo sodlaan, ti agparastog, tayo mga nasitan to, ti managdog. Tampok dito ay programa tayo. Dilya, ni haring arkitektaw, ti kayat po apakiasawaam, ha? Tatang. Ay, di nakita ni ti kasta, Dilya. Naginawa ti biyag mau no ni hari ti pakiasawaam. Marigrigat tayo lang arudain, marigrigat pa lang ti pakiasawaam. Awanin at ti mapasamak iti biyag tayo no kasta. Tatang, jak narud kayat ni Hari. Agpanunot ka ana imbag, Dilya. Tasino nga raw ti kayat mong agdatdaton ken ka. Ni Dwayne nga ahinti iti baka, ha?
tatang. Ulitak, Dilya. Ni Hare nga arkitekto ti Pilyam, ta iso ti ado ti kwartana. Saan kat ani Edwin nga ahinti iti baka ti Pilyam. Jak kayat dayjay, agat baka. Para kada kayo day tang arak, tatatasyo. Ay, imported mga arak na ito, ibaraw. Adamot ng ginatang kwalitsyon manok apulutan. Ay, nanagsaya atan. Mumlatamot ti paggugustaw. Ningay Dilya tata, adda ka day. Ay, urayam labi itain. Tada nang ibaunan ni nanang nakinkwana. Pacheck nga gawid na dyan iti balay. Kasta ka day tata? Kabayatan ti panangururay mo ka ni Dilya. Agsat tapay, talo kataktinted mo nga arak, ah. Ha? Kaya't ko adang gayan nakbaraw. Mabibit lang, wine. Subscribe. Please like and subscribe. Nanang, nabartakan da tatang kanhari nga agin inom dita salas. Ay, win nga rod. Naimasan damot ang tinagin inom. Imported nga arak ti imot ni Hari itay. Una yan tilangada. Baybay amlat ta idaan anak ko. Mapankalat ta ni Jay kusina. Taing kailuto tay pang maluman tayo. Ado pa'y nga minti aramidag. Una na. Agawid ako, Dilya. Nasayang at mo. Ha? Ada ka di ibagbagam, Dilya? Ay, awan. Agawid kanta ni Rabiin, Hari. Makaturturog akon. Okay. Baliwak to lang ti umay sumarong karkin ka, Dilya. Uray sanan. Ha? Anya ti imbagam, Dilya? Ay, kun. Daya matimbagak. Awan. Kunak, agawid kan, tani. Makasinga ka lang unay. Kaya pinabainam ni Hari idirabe ay. Dilya. Saan ko mat apinabain ng tatang? Pinagawid ko lang, tarabiyo na yun. Kat makaturturog akon. Nasingpet di Hari. Kita sinagutan nak pa iti imported nga arak. Bastanti pa iti kwarta. Gaputa sagsagutan na kayo ni Hari. Tungpalan nyo matlatan ti kayat na. Anya ti kayat mo asawan? Imbaga kon kin ni Hari. Asaanan nga umay dito'y balay. Ngamda kayo mat ngamin ti agpilit nga umay latta. Gapaw ta iso ti kayat ko aparakan ka. Arkitekto ko naman. Ado ti kwarta na. No iso ti pakiasawaam. Di tayo agbisen. Tatang. Saan kumanatang ti ulom Inton sumarunaw nga umay sumarong karni Haray. Respetaram, Dilya. Ay, anya nga ron ti maramidan. No sana kayat ni Dilya dayjay nga arkitekto. Lakay. Kastala ti biyag. Maagday dyan nga anak mau. Di na mo tiyag pili ti lalaki. Napay. May surom nga ron ti puso na nga gayat. Ay. Di nakman kontraan. Pagsayaatan ti ibagbagak ka ni Dilya. Diyak kayat nga agbanag to ang nakakaasay. Lakay. Baknang pa'y dagiti kakabagyan ni Haray. Agduduma dagiti luglogan da. Anya kumangay no baknang dagiti kakabagyan na. Awan ti pakainaigan da iti biyag tayo. Ay, dakal bakay. No asawain to ni Hari ni Dilya. Di tumulong dagiti kakabagyan na iti panagbiag tayo. Sana ya? Ay, Tasyo, di ka mang namnama. Na? Imposible da ita, akapanunutam. Tay kuna nangarudan, di mo maisuro ti puso, no iso ti agayat. Subscribe, please like and subscribe. Edwin, agyaman itin sagot mo a karnit baka ha? Awan anyaman na, Dilya. 3 kilo ti karnit baka na itayong sagot ko ken ka. Un nga rod. Amangan no saan min maibos kada tatang kananang ko. Ay, Rabe ni Dwayne, nagawid kan. Ha? Sang-sangpot ko pailaan. Ngam pagaw-awidan na ko ni tatang mo. Di mo latan ikaskaso. Delia. Dwayne! Kaano ayat nagmuti ayat mo kanyak? Nabayagan nga. Hindi ka pa'y lagaway. Ibulos ko ti aso, mita ipakamat ko kan ka. Kitaan na. Ha? Ay, uwan tata. Agawid akon.
Sige, Delia. Agawid ako. Ay, Delia di mon papaunagan day jay nga ahenti iti baka. Awan ti sumgar adot-dot ko kan kuana. Tatang. Anyan tulangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayaw no iso ti pakiasawaam. Narigat mo't no pasiglatan na karnit baka ti sidsidan tayaw. Tay sulang ti amuna nga isagot kan ka. Tatang, nasingpot ni Edwin. Ay, an mong tinasingpet no agbisin kan tumait. Tatang. Nasingpet ni Haray. Tay sagsagutan nak iti arak na ima sa pulutan. No iso ti pakiasawaam. Aglemesak to iti adu nga arak. Ken agkakaimas a pulutan. And subscribe. Please like and subscribe. Insan Delia, di mo ni kaskasot ibagbagan ni Uncle Tasyo kan ka? Ay, nalabos ni Tatang, insan. Tilabagi na ti pampanunutan na. Pinapanaw na ni Edwin idi na minsan arabi eh. Ay na insan, naistorya kanyak dayta ni Edwin, idi nagkita kami. Ibagbaga na pa'y kiting nga awanan tinamnaman na kan ka. Tinapudno na, insan. Kayat ko ni Edwin. Angam ti parikot. Saan akayat ni tatang mo ni Edwin? Gaputa ahente kanulaang ti baka. Anya kumangay mo't no ahente lang iti baka ni Edwin. Tinapatag, iso ti pakarik na ak iti ayat, insan. Correct! Gaputa isagsagutan ni Hari ni Tatang iti imported nga arak. Kayat na mo't tanday di alalaki. Ay, insan. Kutsimot ni Hari tinagsardang iti batog ti balayaw. Insan, oh my God. Dak kaya tagpakita kin ni Hari. Oh my God, darasan. Kababain pa kit din. Tadi to'y balay ti malatiwan nyo, Delia. Nedi. Umay kami lang makisarsarita kan ka, Edwin. Kasta ka di? Un Edwin, kasta nga agpaisong. Ay, apag isong arod. At dama ang angar ako kod ti baka. Ison ti pagsasangwan tayo. Ay, wow! Ay, kayat ko day ta, Edwin. Mabisinak matan. Uy, insan, agtanang ka kumalaang matan. Ha? Ay, sorry, insan. Mabit lang arod Delia. Nedi. Kita lang ti ang angrak ako kod ti baka. Sa dino tinaggakwam, Delia. Simbarongkar itay ni Haray. Adda na panan mi kini insan Nedi, nanang. Nay, nagdakkal matamallo kong tiimot mo, anak ko. Naangar ako kod ti baka daytoy, nanang. Nagluto ngamin ni Edwin, kat inyawid kumatin ati daduma. Ay, kaya't mo asawan. Naggapo ka iti balay da, Edwin. O nanang, inawis nak ngamin ni insan Nedi. Ala, iparabaw mo nga raw di tilamisaan day ta impadigo ni Edwin. Tasidaan tayo inton malam. Ay, bakit? Nauma ko iti karnit baka. Ita, ada man ang nagar ako kung ti baka iti lamisaan. Apay, sa dinot naggapuan day ta. Ay, kwa. Karaman dyan inted edin ni Edwin na karnit baka. Anya? Nala, mangan kakadilatan lakay. Di ka nagdamag pay. Sa dinot yan ni Delia. Kanayon ngagpukaw. Ang mga makisinsinnarak mo't ka ni Edwin nga ahinti iti baka. Rimwarda ka ni Nede, itay laeng. Nagpasyarda siguro. Tunggal umay dito'y balay ni Hare, agpukaw ni Delia. Ay, jak kaya tira aramiden na. Kaasin ni Hare nga agur-oray kan kuwana. Like and subscribe. Please like and subscribe. Una yan day taasan na ay mo, Edwin. Delia, namuak anapingat nga agdakdaton kan ni Hari. Kan iso ti kayat ni tatang mo aparakan ka. Ha? Panagkunak, awaanan tinamnamak pay kan ka. Sino nga mi tinangibagakan ka? Nga awanan tinamnamam kanya. Kaya't mo asawan, Delia. Adda namnamakan ka? Ha?
Anya ti kaya ta sa hunday ta? Ay, ayatan ka mat, Edwin. Anya? Ay, agyaman ak. Sinong batang matlangin ti ayat ko kan ka, Delia? Sa akon ti karagsakan na lalaki ita. Delia, addan pa na ninanang ko. Iso aduduha talang ita dito balay. Anya ko mano duduha talaang. Ay, ayatan ka, Delia. Edwin, api nga inid ka mamtipingping ko. Nagpintas ka, Delia. Edwin, di nakagkal. Apay, Delia? Sa dino tinagturturungam, taita ka lang agawid dito'y balay, ha? Ha? Kwatatang, ijay ayan tigayam ko. Agsasao ka ka di itipod naw. Tatang. Ne, apay akas tatilangam. Masakit ka kaday, ha, Delia? Like and subscribe. Please like and subscribe. Ay! Di mo supringan ti pagayatak, ha, Delia? Sumarong kar inton rabi ni Haray. Sangwam, ken kasaritam anay bag. Naawatam? Tatang. Delia! Adan ni Haray. Ket... Nakaturog man. Ket agorok pa yan. Ay! Delia! Ay nalakay, di mo nriingon ti anak mo. Bayam, amaturog. Ay! Himbagak pa'y kuha na abisitaan na ni Haray. Taumay itaarabi agam naturog mo gayam. Ay siya, konti sumango ka ni Hari. Ha? Bayam, amaturog ni Delia. Apay, si Kaya ti umay nasa rungkaran. Ta si kakit din ti sumango kan Juana. Tasyaw. Aginom kamilangan ka ni Hari di tasalas. Awan pa'y sir-serbi mo dahi tanga anak mau. Edwin. Oh. Abay, kasalamatan tanagan ka, Delia. Wanganin. Amangan no. No, agsikuga. Kat dinak to itungkal. Delia, ay ayatan ka. No, agbunga man tinaramit ta. Ikasar ka. Edwin. Iso nga wantirong ba nga pagdanagam. At damat urnong ko para iti panagkalaysatan bilang. Edwin, rabiin. Amangan niyo sapsapulan da ko ni Jay Balay, may. Sige, itulod ka ni Jay Balay, aglugan ta ni ti motorsiklo. Saanan? Amangan no agpungtot ni tatang ko no makita na kakadwa ka. Ay, anya nga tano ipudnutan ti relasyon ta. Ay, kwa, saan pa niya ita? Kagura na ka ni tatang ko. Dumtang to ti aldaw nga ipudnutakin ni tatang ti relasyon ta. Ay, adapay lang panagamak ko. Anya ko matipagamkam. Amangan magbaliw to ti amin. Kat ni Haring arkitekto ti pagtungpalam. Dinto mapasamak dayta, Edwin. Ay ayatan ka. Dayta ti tandaan na. And subscribe. Please like and subscribe. Ay na. Nagmayat ti alsam ti native amangga. Ay. Mabit man lang. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Adelia. Apay ka di tatang. Dadahil sakit ti ulo mo. Idep-depel mo kita native amanggan di ta chocolate nga ice cream. Ha? Hunak no bugong ti pangidep-depelam iti mangga. Ngamsan ba? Chocolate mo't gayam nga ice cream. Ha? Iso nga rod ti kayat ko tatang. Kastala ti biyag nagimas to pa. Anya? Kastala ti biyag kunam? Uwan tatang. Kayat ko nga rod nga. Ay. Anyat mapaspasamak kan Kadilya. Aginaw kan sabay.
Jak kayat ni Hari nga arkitekto tatang. Ni Edwin nga ahente, diba? Kati kayat ko. Na maarabis kan Sandilya. Di mo ka di pinanunot ti masakbayam. Ay, huston dayta, lakay. Ay na. Di mo maisuro ti puso, no isaw ti agayat. Kababain da ito yung nga inaramid mo, Dilya. Masikog ka pa yan. Tatang. Ala, payabak ni Edwin nga ahinti ti baka. Kasaritak itinaawag. Like and subscribe. Please like and subscribe. Tasaya at nagparang ka, Edwin. Damet, igaman yung abo na yung tata. Apaya kas lamabot-butang ka. Tanya ti kabutang mo. Tata, petan yung matlat ang tabo ninyo. Mga no, itagbat yung kanyak dahi ta. Talaga nga itagbat ko kan kaday tao. No di mo itong palti anak ka. Ay, lakay. Agkalma ka kumalaang. Ikagaramid, iti saan na nasayaat. Tatang. Tala ka, Mandilya. Isak lang ti agsaw. Hoy, Edwin. Saan akayat asawan, akayat kan nga agbalin amanugang, ta ipakalay sa akon ti anak ko ka? Tata. Total! Ahinti ka iti baka. Kati kayat kao, pito abaka ti maparte iti kalay sayaw. Nagadun? No di mo maaramid da ita. Sikat itagtagbatak akas labaka. Ay, maday ti kas talakay. Aklunem ko man ni Edwin kas manugang mau. Titan Gabriel, dinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw, iti pagsasaw, ako na. Di mo maisunod ti puso, no iso ti agayat. Tampok nito ay programa tayo.